Ini Republik hari ini kan siman kelambakan. Kepriet. Kikin pun bakaya kantuk kumika MeghaTop Youth Council HYC, MeghaTop Integrated Territorial Organization HITO, Jantia Women Council KSU FKJGP bat kiwede kila pyrshah ban bo ya ke company san dewbilat ke company MeghaTop Private Limited kim yo ban poish ke jaka bapenlong ya ke public hearing ni ke jing snga pai ba menta kesni hakat pratarik risau arjar posau ban ai ke jing pet ya ke company MeghaTop Private Limited ban seng karkhana dewbilat hawa ejer ilaka narpo kabahap hapo East Janta Hills District. Kini kikin huan kimla ban poish kini ke jaka penlong ya ke jing snga pai ba bat kila sakot komba 10 kilometer na ke jaka ke penlong ya ke ni ke jing snga pai ba. Layo i bagi volunteers ke shnong kila ap kroi na kamat kilon ban pet iki pai ba iki pawan shkin ke public hearing ka bajangai komba 10 kilometer